Tika temithandazo lemibili eSwatini tingikhumbuta umhlolo lengeke ngawubona ngivakashe endle lapho khona ngabona simangaliso emkhathini weNgulule ichitha kanye neNswebhe ilechwe. Now eSwatini kunemthandazo lobe khona la khona ingwenyama yemaswati nesivwe semaswati bathandaza bathi uNkulunkulu sisite usiphe tisombululo ema-solutions uphinze uvimbetele titha tethu. Ngakulonye hlangothi kunalomnye umthandazo lo kaMhlushwa wona uthi simakade yenda ukuthi ilive leSwatini silithumbe libe ngelethu bukhosi baseSwatini sibuqithe. Now ngabona umhlolo emkhathini weNgulule neNswebhe la khona iNgulule ichitha yathi nayibona iNswebhe yathandaza yathi Nkosi ngiphe namuhla sinkwa semihla ngemihla ngoba ibona ini iNswebhe njengesinkwa semihla ngemihla. neNswebhe lebe ibabele njalo ngelitubane ibaleka nayo yathandaza yathi simakade Nkulunkulu deliver me from evil. Now lokhu ke sekungiletha la esigabeni sale Ngulule nalenSwebhe uthi kuyefanana ke nalokho lokwenteka eSwatini. Labanye bathi siphe lelive, labanye bathi sivikela lelive lethu Nkulunkulu.